ntimile tena. Malome le gopola go me ke le beleng thusa ka yona maabane. Gape di answer tse beleng pha tsona ke di-not. Anjalo ke kry-ile dimaraka tsa go thusa. O ka re mosadi le wa lena o bola kgetlane. Motlogolo. Se kwa bolela ka magolo be jwale. O humana dimaraka tsela tsa gago ba di motle ka reverse. 0-0 ke eng ka reverse malome? E no ba 0-0 motlogolo. Jalo ka re ke remaka tsona tse ke kgweditseng malome. E wa balela motlogolo. Le teachera ga ba go fa 0 tse pedi. E bonna, mos ke thusitse ke lena malome. Ape nna ke boditse mme Moleko gore ke thusitse ke lena. O mphile 0 tse pedi a re teke a lene teke a. Mme Moleko, o a gopana gore ke tlhapi ya ka thinaneng. Ke ena o malome. Motlogolo, motho o ke gotsile ena o. Ka mokgwa e leng gopana ka gona, o ka re modimo o le a godisa batho, a re go ena ke tla kwa wena. O jwale ke a bona motlogolo, gore wena o humane 0. Gape go tloga gale, mme Moleko wa gago ba ntse nnyaka, ba nyaka go ba magolobele. Jesu! Hawa malome, eno dumelang gore di-answer tsele tsa lena ke maaka fela, di tshwane le dipolotiki. Theletša motlogolo, mme Moleko wa gago ka nako e sa gola e ba njela mona ka re nna be ke ya kgone ka sekolo. Malome ke ka gana mo le tswang. Motlogolo, pleke ke tswang go yona number 2 ke police station. Lebele ya go dira gona ko. Be ke ya go sheka gore wa e ge ke tsene ka staff room dilo di timele. Ke le tšheleditše malome. Ene tabe ya gore nna ile ba mphara ka molato a sanka ya ntshwara ga botse le ga teng. A ke gane be ke ditšeng, mara se tshwane le gore ba mphara ka molato ka mokgwa. Jesus is Lord. Motlogolo, pele ka bobedi ke tswang go yona ke Polokwane Mental Hospital. Malome, ebile a nyako tseba le gore bele ya go dira ngwana ko. Motlogolo, sa lo boa ka mo ntlong ka mo setsogong kgatlala sepele wa go tšhentšha. Iban, na e bone na. Alright. Motlogolo. Ra leboga babogedi kwa gae. Re kgopela gore le subscribe-eng. Ba re ke eng motlogolo? Subscribe malome. Yona eo motlogolo. Ka moka re re halang ka dumediša motlogolo. Bye.